Чварсен біріміш профессиялы художник Алексей Кокель шурал нарымба шергері шул жетірі. Иртнемір пұштамыжынже пидер хулынже асла пөлуеліне, ондан Харьков районер институтын біріміш ректоры пулны сырылыстын ятне Вильямзерледестезе. Шубашкарды тада болбурны падырел районже турганды урама он ятне бана. Халевара шагурамра тепрен юзазачнетніх ішін музей шүртіне өшіреш. Тарават турған халығы сумлығназыне тулы керегебек цельджі. Сидел шенде чваш халыға батшемеші. Кумагара кабыртма бешет. Сумлы уява республика пучлығын девешне вақытлық пұрнышлаган Олег Николаев. Россия патшалық думень финанс енебешлеген комитет ердюши Анатолий Аксаков. Культура министрін девешне пұрнышлаган Роза Лизакова. Патшалық канажын депутатизем тада ыты сумлығназым келсе житреш. Алексей Кокель бурынна сагыр вун бір 20 километр ежінаган шурда вунда хырма жемір бұшламышын жечеклене. Тепрен юсасан шавахытре уйрымлық сене сықлазақ варна. Музей шуртра художниган кулленхе шіре узугурна ябалысем, эскизесем, нумайшне Украиныран Алексей Афанасьевичен мошыры бәдінден елсе келіне. Халлихе үнер жешірна картинасем шукха, вырыншит менрен пилік хайлавне Шубашкарды үнер музейне баны. Шурда реставрациялеме нигісне яма, ытты кирлешсене бұрнышлама республика хесмеден ден 20 миллион денге яхын уйырна. Шак нумайше туза падерни гышем палах кунда пиде илемле. Шакеше дума эбер плеперенде халахта хучынна унчен инициативлы бюджетирование денежде шав эшпе хучынза унчен седуна унгышен пангигун эбер кажал ширжул чаваш автономия ширжул житнене палыртны май вот бюджетран укша уйрзаба ма перен май гильче. Шамбада вот шак падемешле вот Пурде берле бугунза перен хамыр чаваш елыбе, калма бланде неме елыбе, ебір шак еже тума булдарны, мажутпа, пиде мухтавлада, чапла ябала. Олег Николаев Алексей Кокель пулдарлықне хесеплеген зенжен музей жұртне оның күлебіне сынарланы пәдік палық парнелері. Шак вырын район хынысемшін, туристсемшін илердюлі буласа жанатпыр. Кунды галереяра шавынбегех расшири ытты хуласенжен. Украиныба Беларусьрен пленера келсе хойзенешесене парнелезех варны художниксен хайлавесембе де палашма боле. Тері район администрации импушлыхе Рудольф Селиванов. Пирин штурган ялне, падел районе, хоштен жереңына кизу гурмарыш художниксем, хоштен жереңына пілмеріш турган бірги, падерел бірги. Чамба пузык талзыва гізем галаза хварашын чынныбеске, хускат царяган зене, Бепан Телемон Сирия, Владимир Сандель Сирия, от Кокель вуну гізененде. Чамба кунда ожы замасем галаза хварашын турган ялгалықне, пленер зене, тислы, лайх шайра иттер зараз кезе чынныбеске нумай бой худеш. Турганда вунвише шул Кокель яделе педемдендери пленер ертня. Хальтень онда пуры бірлерісен шыралы билі художник худшынна. Шак вақытравесем игебинетла картина шырса әлгерня. Игебинде вунултымы шулданба падриелди адябыджа юнер школінде вренеген семде пызык стазымбе юнашар. Ялды юсаса шинетне культуры жүрденде курав ергелене. Игебинде тватымы шулда шак Кокель шне бір бұшазаянчы, оның пурнышкеліне дептесіне пушлазаянчы. А паян уже Кокель шергері шулдылне, шергері шулдылдарны турган ялі жыңғынама резервурадыр мүлі күнда савнашы, мүлі үрлашы, мүлі ташлашы, тинжеше бір Кокель музей не ұшырымыр. И казах вармала ку уяв, пәдем чеваш республики жем, пәдем Россия үнер искусствы жем пиде пызык, пулым дезе шутладып. Культур жүрдінде сумлық насем Алексей Кокелен тванесем район халахи бедел булджеш. Хойсене чебе ырытеслық кыдартны ендешсене асрадыца хисеплеме білсен, весембек пулмадырышсан пирим буласлық хамыр кетнебек лайх пуля, тері Олег Николаев. Тван шыршывы наслы варжинде шендернерембе щит мәлбейлік шул щитнемай республика пушлығын девешне вақытлық пұрнышлаган ветеран сене юбилей медали бетислары. Пухынны сене вырынды артистсем районда бурнаган терлі халық. Чаваш, Тудар, Ирше, вырос юрида шибе савындардыш. Чавашенглар Марина Корягина, Виктор Степанов.